nismo krenuli. Dobro večer, poštovani sugrađani. Evo, želim da čestitam pobjedniku ovih izbora za gradonačelnika grada Bijeljine, gospodinu Petroviću, jer trend koji pristiže u stranku i analiza glasova nesumnjivo govori da će ovaj trend dovesti do toga da je grad Bijeljina dobio gradonačelnika Ljubišu Petrovića, starog novog. Ja prije svega želim da mu čestitam. Što se mene tiče, zaista ponudio sam korektan plan, program, viziju. Građani su mogli da čuju tokom kampanje šta i na koji način smo predstavili, gdje i na koje tačke smo akcentirali kako napraviti efikasnu upravu, razviti privredu i tako dalje. Prije svega želim da se zahvalim svim glasačima koji su dali povjerenje i da čestitam novom gradonačelniku i novoj upravi na rukovođenju gradu. Ja zaista nemam nikakve sujete i nemam nikakvog razočarenja. Zaista želim da grad Bijeljina radi i nastavi razvoj po vlasti onako kako narod i zaslužuje. Hvala vam svima tokom kampanje koja je bila korektna, na svim konvencijama, na svim tribinama, na svim razgovorima sa građanima. Čuli smo njihove probleme, ukazali na načine rješavanja. Nadamo se da će i gradonačelnik i uprava prepoznati neke od ideja koje smo predložili kako bi zajedno radili u interesu i boljitku naših građana u Bijeljini. Još jednom čestitam na pobjedi i želim svako dobro. Imate li neke procente možda? Ne, o statistikama ne